Wangalizi kao ngamridunga o nyuridunga rere watabuhithi okana wenju hanyu ngamridunga o na yabora hakamti abone harimu sheni hatu yesheni hanyu ike yawo keti nziro abone juste ngotapie buto ya rujinu lobonsi yabo urudi activer ne cloche de notification kuno parolate yabonge wodum saada mtahoniwo ma salam zijama pia salam abonto sinon gojorate. Bofu, etumutsiyo ebalo nashiwa tsulibezo ilwao awafane. Ndongo nzima basi. Haina mndu wilotumu ya tsufunga mwanamshe. Zensu zinu na doliva zetumu. Za wandu ya ilwao. Meata, eske ngwajujo wafane suna na palangwa ilwao? Ashe, kaina ukira dofunga suna zensu zinu. Ya keka libizila ya ilwao. Ah, d'accord, fanya na replay iliwa ilewendra. Haina mwanamshe wilotumu ya tsuziliva. Zahera mabana. Ganzo ya doliva zetumu za wandu ya ilwao zensu zinu. Mngomnike zaherineze baraka. Zaheze ntuzisha ya doliva zetumu za wandu zensu zinu. Ilo suala lilo très important. Haina mwanamshe ya juwe le suala ilo. Bofu, mnahadisa uchi la bidiri hambe. Nzone ndi na hadisi mina werangu. Harimo wana kelke minuiti. D'accord, c'est noté. Abonga mhanzishi, est-ce que ngozo jusome? Shifaransa en plus. Sheka wanzi hepa pia nsome. Ayi, yotulo shinema président. Ils sont arrivés. D'accord, attends mhanzishi. Sama yuzarishi, hein? Ma fille a you. Applaudez. Ah, d'accord. C'est-à-dire que hanzishi wango jobonde semna discours. On va voir. Et comme nous hanzishi waye lettre ou kanzobo monsieur le président ou jomto discours chifaransa. Mais tu hanzishi wando ye chifaransa shi normal. Stowe papier si somo normal. Aizo bekaye papier kayanziwa. Ayo kuna kunshinda kusoma ikayanziwa. Yo kama nzomjo utolea ze R na ze Y. Ah non. Ewa. Non. Babio non et non. Ah, ok. Vas-y, arrochiliao. J'espère que vous allez bien. Ya marhaba menji. Okutambaze mbale. Nganitseho ata. Tlama maraba bofunde. Nganitseho ata taba maraba bofunde. Ah, d'accord. Deuxième partie. C'est parti, tenez. Ma fille a you. Mais attends. Bofu, ahamba. Tu dis a you. Ah. Aishu nindi. Hamba muhamorishi. A na e na you. Tsangana. Tu dis mramba a you. Mkubalizo wa komori. Non. Non. Qui? Ma fille. Non. Ambokana ma fille a you. Tu dis a you. Tu dis a you. Tu dis a you. Omuhimu. La kulli quand même. A na e na you. Kairi mrato swani kansoro. Rahani makalima wayatekeleza. Bofu, ahamba. Ma fille a, tu dis a you. Bofu, semandu mkana baraka dujuru habano. Basila hali. Ma fille a, tu dis a you. Le stage dans le magasin de vêtements comme elle voulait. Ah, comme? Comme elle voulait. Fundi. Comme elle voulait. Aibu. Aïe. C'est-à-dire? Yani mwanake fatiha yake ya kautsaha ya hundre mahala speciali ya magaze speciali ya hundre ehazi hiho yende fatiha ija kabuli ya hundu. Ah. Simjana habari ziba mbingoi.